Assalamu alaikum. Dostlar, mынау чудо тракты қарап қойла. Бұл 5500-лік трак екен. 5500-лік Dodge Ram дөңгелектің размерлерін қарай тұрған болсақ 19,5 екен. Дөңгелектің размері 19,5, 225-ке жетмиш 19,5. Ең эле бардығынан қызықтырғаны артындағы спальнисын қарағыла, үстінде кондиционері менен мынау американец бір тұрғанның машинасы екен. Мага аябай жақты. Анан азыр мұны içinde көргөзөм. İçin көргөзөт. Thank you. Мынакей. Мына қарағыла, мына жақта холодильнигі бар екен, микроволновкасы бар екен, даже ити бар. Мына жақта печкасы, жана башка içinde телевизорду коюп алып тур. Мына кара, içinde полный аябай соны кылып коюп тур. Мына қарағыла, İçi de aябай сонун экен да. Сонун, вообще сонун экен. Good, I like, brother. Мына эми дискаларын жылтыраганын карап кола. Артында, үстүндө кондиционер, артында окошкалары бар. Азыр мен силерге дагы бир көргөзөйүн. This one press up 4 feet. 38. 48. 38. 38. And it's air ride. It's air ride. Oh, okay. And disc brakes. Okay. Бұл 38 фитке, менікі 40 фитта. Мұна көтерілгенін қарап қола. Подушкасы тұрады. Рампасы бар екен. Ол жақта мынау жақсы нәрседен мұны улап тұрып еле, мұны бұрап қойса, ременді, жоғын ременмен жақсы қармайды. Чамадандары бар екен. Базар жоқ кене. Мұна жақтан илгіштердің қара қала. Вообще, соның кен, Wyoming номер екен трейлер. Мен ал жерге қойдым, аз трейлерді, мұныкін көріп қалып басып келдім. Азыр американецтен айттым, мен сен машинаның трейлерін аяй жақты тартқанға мүмкіншілік бару десем, бар дейді, уақытта аз жөнөген аттым еле дейді. Мынакей азыр тартып сілерге бір сірә көргөстен 5500-лік, аз мен мұны сұрайым, заказымен алды, немен алды, мұның дағы нелері бар, өзгешеліктер. Подушкасы бар тұрғанынан, біздікі ресор. Air ride too, yes. Ал оянда да рампасы бар екен. Мына линчайкасы бар, көтеріп қойып пистон алды. Мынакей. Мына машинаны, чудо машинаны көрдіңер ме? Аябай сонун екен, азыр сұрайбыз. Достар, мен азыр сұрадым. Мына ол үсті болса багаж, мындай бардачок сияқты. Асты болса 80 галлонға ылайықташтырылған, 80 галлонға мына ачып көргөзөт, içinde ремендер, флажок жана башка. Ал жерде ошол 80 галлонго ылайыкташтырган баг экен. Өзүнүкү 55 галлон, өзү 80 галлон экен. Эми мен кызык болду да, мага кызык болду. Канчага сатып алдың бул машинаны десем, машинанын өзүн дейт. Мына трактын өзүн 70 миңге алганмын дейт. Мына тракты 5500 тракты 70 миңге алганмын. Артындагы мына спальнисин 10 миңге койдурдум дейт. Полный 10 миңге койдурдум дейт. Мыналардан бери бүт кой бериши 10 миң болду дейт. Ошо менен 80 миң болду. Анан мына компания коет экен. Мына компания коет экен. Анан меникинде ресор турат, мунукунда болсо монда подушка турат. Подушканы болсо мына компания коюп берди дейт да. There's their phone number. Телефон номер экен. Америкадагылар болсо. Ама кызык болду да. Мына прицепти канча болду? 38 фиткен десем, прицептин өзүн 17 миңге алганмын дейт. Анан кийин мына подушка бар. This company made the trailer. Окей. Мына компаниядан алып тур, Техастан. Айтат, 17 миңге алдым дейт, 13 миң долларга дейт, подушка койдурдум, алдын көтөрө турган линчайка койдурдум, шунун бардыгы биригип туруп, трейлердин өзү 30 миң долларга туруптур. Трактын өзү, трак 80 миң долларга туруптур. Ошондо 120 миң долларга ушул трак туруптур ушундай. Мына, аябай сонун экен. Үстүндө кондиционер бар, ичин көрдүңөр, аябай сонун. Мына дискалары болса жөнүндө чымын отур элек, таптаза болгон 5500. Аябай, мына чоң машинада бул 19,5 баллондору, меники 17. Мен айдап жүргөн. Мен баштамын 4500-дүгүн айдагам. 4500-дүгүн ушундай эле, бирок мотордун күчү бир аз кичинерээк, азыраак да. Мына. Ушундай достор, американецтер деле ушундай трак айдап жүрүшөт мынакей. Thank you, brother. Жаңкы машинаны көрдүңүздөр да. Менде деле место бар. Если азыркындай койдурчу болсо, мына жерге чейин койдура турган болсок, болот. Негизи ошондой койдуруп койсок, менде азыр 55 галлондук бак турат, унун ордуна 90 галлондук чоңураак бак коюп койгонболсо, кошумча бактын кереги деле жок болот.
арты прицеп болсо 2 дөңгөлөк экен. Көрдүңүздөр, жанагы линчайкасы бар экен, биздики жалгыз дөңгөлөк. Ага CDL керек болуп калат, ал кош дөңгөлөктүүлөр. Мен азыркы бул жүктү алып кетип атам. Мен алып кетип аткан жүк бул Колорадодан, Денверден Пенсильванияга кетип атам. Болгондо. Не пластмасс экен билбейм, ушундай ичинде бир пластмасс экен, ящиктин ичинде. Амна болсо бир экскаватордун же погрузчиктин алдындагы мондай жабдык экен да. Şu болгону. Аркасы бош. Азыр күтүп турайын бир аз. Машина чыгып калса же башка жүк чыгып калса алабыз. Тракстатта турам. Мен силерге карала. Красота экен, красота. Бур Peterbilt деген классика американецтер аябай сүйүп айдаган машиналардын бири, трактордун бири. Могу жакта трактор өзү мондай кол прицеп узун, артында да прицеп бар да. Ушундайлар аябай көп. Мондай прицептен дагы бирди улап алгандар дагы бар да. Мен азыр турган жер Шайен, бул Вайоминг, 80-чи хайвейдин боюндагы Вайомингде. Ушуна достор, күтө туралычы, буюрса. Жүк чыгып калса, алып кетебиз. Күн ысык аябай. 76 күн көргөздөр. 76 канча болот? Примерно 27 болуп калат, ушундай болуп калса. Аябай жымылды. Сон, мен машинамынча трактын алдында номери жокко деп сурап атышат да. Трактын алдында номер, бир эле номер тагып койсун, артына эле болду. Жүрө бересиң да. Ошо достор. Баарыңыздарга Америкадан, штат Вайомингден салам айтам. Жалындуу салам. Келип мондой трактор деп коюңуздар.